Sa di kakak mapulong pingan, anini rumiat o biharatangan nomita, tonika lumua ci Yesus Kristo maurip na ipatay. Malatsay kita itini luma no paitemek ami pacakat tu taong, nanay mapalamet no kawas kita. 今天是我们一同纪念耶稣基督复活的日子，我们在各自的家庭中一起献上敬拜，愿主祝福我们每一个弟兄姐妹。为萨达邦狗雷海努米达，西南路登伊达古法路这米莫豆吉达，我们预备心，我们一同默祷。马拉兹在给大阿米巴哈麦，我们一同来赞美，我们唱诗24首。罗马六给大丁尼杜萨布洛伊拉国斯巴特。Mikirim ku tanda Tomari halayay urip Ipapaway ko no saki atingom Yomafana chiesan Rihalay ko falotson Apakalayap tu chi atilay Yoma kesem ko falo cota akakarau rau iracies para Tuhan cies titingan ko kamay nila ta ciri halay ko orepiso mikirim ko tanda tomari hatayay orip ipawaway ko no saki atingom yomafana chiesan Rihatay ko falotson Apakarayap to chi atilay Yomakesen ko falotsota Akakaraw irachiyes Para Tuhan cies titingan ko kaningla ta ciri halay ko liudip iso 每多伦给他，我们一起来祷告。Sila'y tayo maniyam I kakarayan, dalami kansya kami Mausor na misukot dengan awawa tapang ci Yesus Kristo tanihkar ami urong to raraw nunyam mapatsak I chujika mapatles mapatay. Sa katulo rumiat lumuat maurip na ipatay jingda. Ami hawikil to falohaya urip ami tsubumol I luma nunyam. To saka sa falohaw ko urip nunyam saka tanutikaw ko falutso nunyam mituor itiswanan. Nanay wa maaw Yo latsay ko falutso nunyam amikinin to ni kalumuat ni Yesus Kristo na ipatay I hanan numi sa misafalo to urip nunyam. Tatanagtag maikas ko pasorin no falutso nunyam amitier itiswanan. 爱我们的主，我们谢谢你，你赐下独生子耶稣基督来到我们当中，背负我们的过犯，被钉在十字架上受苦受死。第三天从死里复活，
带着新的生命来到我们里面，让我们因着信靠他，领受更新的生命。愿我们在这个时刻纪念基督的复活的时候，主求你再一次更新我们的生命，让我们的生命也让我们的信仰更加的成熟，忠心信靠你。我们献上感谢。Pagani talaman na ang utapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Malat sa kita ami saosi tu suanukawas itinifang在主啦，o sa saosi en nomita itini i Luka tu sa polo sepat atsifang sakat在tangasa pitu a tu shir。我们一起来读一段经文，在路加福音第24章第1节到第7节。Suasa itinifang在主啦。Sa ayaway a rumiat no falohay a lipay. Yo kaniharan i alaan no ya fafahian ko ni patalaan ng ra a fang sisay a sapayo a tayra i tatlem. Maaraw ng ra kunika warin to no fakuloh na i tatlem. Sumot sa sangra i tatlem awa ay a maaraw ng ra kutireng no tapang si yes. Yo maurat to sangra i fahar sa ira ko matli ay ko riko at tatusa ay at tamlaw at tumireng itatihi ng ra. Talamatalaw sang ra saka hinukop sa isra. Paswal sa kuya tatusa ay itsangraan. Nawiro, mikirin kamu to mauripay at tamlaw i mapatayay at tamlaw saw. Awa ay to itini chingra. O lumuatay to chingra ang maorip na ipatay. Haratangan ko suan ningda itamonan yo itira ho ikariri chingra tuya sa ikatsa o mamapaturur i chiraraway at tamlaw ko wawa no tamlaw. Mapatsag i chuchika ta sa katulu a rumiat i ulalumuat ang maorip na ipatay saan kami han nangda. Liawan na ko a sanukaping ami saosi。现代中文译本这样说：星期天天刚亮的时候，那些妇女带着所预备的香料到坟地去。他们发现石头已经从墓门的前给滚开了，就走到墓穴，却没有看见主耶稣的身体。正在疑虑不定的时候，忽然有2个衣服发光的人站在他们旁边，他们非常惊骇，伏在地上。那2个人对他们说：“你们为什么在死人中找活人呢？他不在这里，他已经复活了。要记得他在加利利时向你们所说过的话。他说：人子必须交在罪人手中，钉在十字架上，第3天复活。”以上。Anini arumiat o haratengan numita o layapan numita apatusukan i. Awa itu itini ci Yes Kristo o lumuatla itu cingra ama orip na ipatay. Awa itu itini ci Yes Kristo o lumuatla itu cingra ama orip na ipatay. 耶稣不在这里，他已经复活了。这是我们今天一起要领受的主题。Sarikaka mapulong maaraw numita itini tiril no fang在主啦。Una ni sa osian numita aswa no fang在主啦anini i paswal kusuyo to Milautlay a fafahian, lumuat to ci Yes Kristo a maorip na ipatay. Aw ay to itarem ko tireng ningda. 我们今天所读的经文提到，天使对一群妇女说，主耶稣的身体已经不在坟墓里了，耶稣已经复活了。Urumasado, yo matengir no ya fafahian ko suan no zoyohi, tangsur a maharateng nangra, konano pari ayaway aswa ni Yes to pakai ni ay nika patay ningla atau nika lumuas jingla am aurip na ipatay ta mapatanute ko pasolin no falu zuo nangla。另一方面，妇女们听到天使的话之后，他们想起耶稣对他们之前所说过有关死跟复活的预言，对此他们对耶稣的信心就更加坚固。这个萨利嘎干嘛不弄？Yo miharateng kita to nika lumual maorip na ipatay ci Yes Kristo i. Cai kalteng umi safaru cho aca kita to rarima ay a pinangan no tireng. Nanay safaluhan no tapang ci Yes Kristo urip ita. Ato nanay
把他们的根领啦，古法路最大芒阿勒，我那个记着一大米多尔已经然难。当我们在纪念耶稣基督的复活的时候，我们不只是反省自己的软弱，期盼耶稣也更新我们，坚固我们的信心，让我们更坚定的来跟随他。那是他在我哈拉登恩努米达萨里嘎嘎，把都率定你放在这拉，马奥利都基耶稣基督伊拉鲁马诺奥利伊达。第一个我们要思考的主题就是耶稣基督在我们里面活着。马奥利基耶稣基督伊拉鲁马诺奥利伊达。所以说古作用，阿瓦爱都伊达人基耶稣，鲁摩阿都进了阿马奥利那一把带伞。天使说，耶稣的身体已经不在坟墓里了，他已经复活了。这个马哈比囊努米达，我们哈维基来基耶稣都法罗海阿奥利。阿米巴扎法黑多，马多勒来多古法路做，阿我爱多古嘎吉法路做安阿尼萨瓦瓦安宁的。从这句话里面，我们可以想到，当时耶稣的复活，就表示耶稣是带着新的生命去陪伴他那一些已经失去盼望、信心软弱的门徒们。乌尼嘎鲁姆瓦基耶斯基斯多阿马奥利那一巴代伊，乌米萨法罗海多乌利努尼萨瓦瓦安。Ta在itu kata lau,在itu ka rarum ko falu cuat nang da, umasa falu to amapa icer ko urip nang da。圣经要告诉我们，耶稣的复活，他更新了门徒们的生命，让门徒不再惧怕，让门徒不再恐惧，不再忧虑，也不再伤心，而是一种生命重新得力的一种过程。Urumasa to, masa falu ni Yesus Kristus ko falu cuat nang da。Sekali aku tirih nu fang在主拉，mangala kunika tanektek no pasolin no faluco no nisawawaan miliau miketon to faluco ami palusiang to ngangan ni Yesus Kristus itini抓爱安亚热。另外，圣经也告诉我们，耶稣更新了门徒的生命，让他们有更坚定的信心，让他们再一次决志，要在各个地方传基督的名。萨利嘎嘎马波隆。Unika lumuar Yesus Kristus ama urip na ipatai, matusyan mo ako isaw ni. Umi hawikiray to misafalo hay to urip sanay a itcher, ami zumur itini urip no mita。就如同我刚刚说的，耶稣基督的复活是带着更新生命的力量来进入到我们的生命里。matusyan ni Paulo itini Galatia sa katusa cefang tusa pulo atusil。算是真的，在杜卡o kaku ko maoripai i matini， 即耶稣基督ko maoripai i faluco ako是安静的，如同保罗在加拉太书的第2章第20节这样说：这样现在活着的不再是我自己，而是基督在我里面活着。i laluma nomita ji Yesus Kristus mararis jingla ami kapot i titaanan saka anu umaan tu kumari temuhan nomita irakat no urip i bakani pitier ji Yesus Kristoan ji itser kita bakaluil tu pales ji itser kita tanute ku faluco atau matumes ku dihatai ningda。所以各位弟兄姐妹，耶稣基督在我们里面活着，表示他时时与我们同在。无论我们的人生旅程遭遇到什么样的事情，我们靠着主所赐的力量得到平安，也胜过我们所遭遇的困境。那sakatusa o haratengan nomita， 我都率定你放在主上安妮妮 haratengan ku suar ni Yesus Kristus。第二个主题，我们所要思考的就是要记住、要记得耶稣基督所说的话，要记得他的教导。haratengan ku suar ni Yesus Kristus。一定你放在主上马阿伊达萨里卡卡。在比haraten ku ni sawawaan to sifana ni Yesus。在pasorin sangla to suar ni Yesus。这个matulal ku falucuan nangra itini karurayan atlemak。从圣经中我们可以看到，门徒他们因为忘记了，他们因为不相信耶稣所说的话，所以他们在困境当中失去了盼望。Urumasado有马巴代都个信息能拉基耶斯伊马达老长啦，米拉六长啦阿米利麦，还有第二个信息能拉伊在都个大lâm能拉萨里嘎嘎。另外一方面，当耶稣死后，门徒们心里恐惧，他们逃避，他们躲藏。
就连他们老师的遗体、耶稣的遗体，他们也没有埋葬。大家说，Halafin tu kunisawawan amitu urji Yesus Kristoan. Nika o tanah tekai ku pasorinu farujuan nang raja aku sanai sarikaka. 在巴索林长那都算你也是个有马巴带都个信息能ra以阿爱都个比第二人努力能ra。虽然门徒跟随耶稣有很长的一段时间，但这并不表示他们有坚定的信心。他们不信，他们也不记住耶稣的教导。当耶稣死后，他们的生命就失去了依靠。一定以路加，萨卡西瓦之方杜鲁布罗里马阿杜谢的。Ila ku suanu tabang kawasari kakak. Suasa jingda. Uwawa aku unipilian aku kunini bitengir kamu tu suaningda saan ku tabang itini i Luka azuran. 在路加福音第9章35节有这样的记载：主上帝说：“这是我的儿子，是我所拣选的，你们要听从他。” Sari kakak mapulung. Akatawalan ita ulengan awawa nukawas ji Yesus Kristus. O lumualay a maorip na ipatay a paoripay a tapang jingda. Ila lumakning dai away tu ko patay. Niga ila ay ko miklaotsay a mikumi. 弟兄姐妹，我们不要忘记，耶稣基督是上帝的独生子，他是从死里复活的救主，在他的里面不再有死亡，而是有永恒的恩典。Niga Uya在巴索林都算宁拉当老伊在巴卡拉亚都尼尼阿米古米，然而不信他的话的人却没有办法领受这一份恩典。那你妈妈哈拉登努米达萨里卡卡，o icer ita ji Yesus Kristus, yo ika patusan, yo ika rurayan ku urip numitai, kamatia uya miraurai ji Yesan afafahian kita. Hara dengan ku suaning dah, hara dengan ku suanu tabang, tiaren ita jingdah. Ta mamasafaru ku urip numita liawan ni Yes ami patanegteg tu faru zua ita haji izen。希望各位弟兄姐妹，我们要常常记得，耶稣基督是我们的力量。当我们处在软弱、处在困境中的时候，要记得耶稣基督的话语，就像这群妇女一样，记得耶稣的教导，信靠他，我们的生命就能重新得力。那么巴勒门卢卡瓦斯，我们等一来的算领的。愿主祝福听他话语的人。米多伦给他，我们一起来祷告。Sila ida wa maniam I kakarayan tada mi kansya kami pakai ni di Yesus Kristoan pakaluil kami to eman pakaluil kami to patay tapang Yesaw itini laluman urip niyan kiso ama urip saka ciicer kami ami siayaw to masa mamanay at lemak anini yolat say ku faro tuan niam ami kinin to ni kalumuat lumiso na ipatay Nanai dia awan numi suami safaloh to falo to nuniam. Ta soali matu soai tini fangcai culal matu lemak nuna ami raurai ti suanan afafahian. Marari ami harateng tu suan numi so saka ciicer saka tanegteg ko singkut niam wama. 爱我们的主，我们谢谢你，借着耶稣基督，我们胜过死亡，也胜过黑暗。靠着主基督的复活，让我们再次领受更新的生命。主啊，当我们面对我们的生命的时候，愿我们学习那亲近你的妇女一样，因为信靠你，因为相信主你的教导和你的教训，使我们的生命每一天都得着更新，也有坚固的信心来奔走你的道路。我们献上感谢。Bahkan ni taraman na nganganu tapang ji Yesus Kristus ami tolon. Amen. Sarikaka mapulong tunatatukian sa kapulong kita ami tolon. Sakat say utatulunan nomita. Nanay o lumuatay amaurip na ipatay atapang si Yesus Kristo. Isafalo to urip nomita. Tatanagtag ku faru zo ita ami tier tut kawas. 这个时候我们要一起公祷。第一个我们要代祷的事项，愿我们今天一起纪念耶稣基督的复活，期盼复活的基督更新我们的生命。让我们有更坚固的信仰。Sakatu sa utatulunan nomita sa dikaka. Pakanin kalumuar si Yesus Kristo ama urip na ipatay nanay sa falohan ning da ami paitzel to rarima ay si atlatlaay
马杜勒塞古法鲁佐阿萨里嘎嘎诺米达。第二个，我们要祷告的事项，愿靠着基督的复活，帮助我们身边软弱的弟兄姐妹、病痛的弟兄姐妹，使他们在主里面重新得力。萨卡布隆给他米德伦，米德伦给他，我们一起来同声祷告。Sila tahu menami kekerayan dalam kansya kami. Anini arumi ar melatsai kami ami pacakan tu taong mi harateng ni galumuar ni Yesus Kristus ama urip tai patai. Mi harateng tu bisa balu ningga tu urip nunya. Labang desau anini arumi ar tajwa makani tu ni fongi zai kafilu masa opo kami tinikiu kai ami taong iti suanan. Hingga pakasolin kami wa. Itin ilaluma no sini ada no misoi. Zai pitulas kiswa bisa follow itu urip dunia. Nanai bihara dengan dunia to ikalumuar na urip apa tai solin. Zai pitulas kiswa bisa follow itu urip dunia. Tanente maikas ko follow dunia kami ti eri episode. Misyayaw kami tu katalawan kami. Misyayaw kami tu masa mana katalawan asma pulah kari. Lalu mama tular ko follow dunia. Hingga nanay, yung mikinin kami, ikaw lumuwas, numis maulit na ipatay. Ihawan numis ang ipatanutag to follow sa niya, kansya kami. Tulgo mitulon kami, wama. Nanay baka ni ikaw lumuwas ni Yesus Kristus na ipatay. Sa follow kan ningda, urip no, rarima ay asari kakan niya. Patanutugan ningda ko, follow sa, matulog kayo ko asari kakan niya. Nanay of masa follow kayo urip, samor itiniin, si alata ay asari kakan niya. Maarah ko alala na mawatanute ko karusuan na sa kachiitsuan na kami tiri itisuan na ikan siya kami wamatusin ala so sita itay wamaniam i kakarayan mirihaw kami ami paturol itisuanan o orip nunyam ato baru nuruma nunyam yo latsay ko falusuan nunyam ami kinin ami harateng o nikalumuat nutapang si Yesus Kristus naipatay nanay oni hawikilan ningda falo haya oribi mamatsumul itini ilaluma nunyam bisa falo tamyanan sakachi itser sakatanete ko orib nunyam sakalumuat ko falo so nunyam mangalev bisa itser amiti eri itisanan sidai tai wama nanay kristen numiso diputan numiso ko ralima ay asari kakan nunyam ci arara ay ito matulog sa ito ko falo so asari kakan nunyam i matulog nunyam itisanan nanay misa falo hay to orib nunyam atabang si Yesus Kristus dini i laluma no urip nangda ibaca fai i sanganan ami Allah to Allah nangda ami pahyako to faluto nangda ami patanutek to urip nangda mama ikan siya kami to sini Allah no miso patulod niam itisonan ko tolon niam na pakani tini lafal so ano miso ami kerir ami lahci ami palalan kan siya kami mama pakani tanaman na ng anutabang si Yesus Kristus ami tolon amen. Lulu mi pacakat kita tu kingking lumaliu kita tini ipitu puluh iraku falu 我们一起奉献我们唱诗78首 Baca ofen ku kawas apa cakatu tirem Anuri pahakai ito ano patlestui Saay ko mamitolas kako ami Tor itapang polongan ami pacakat Ko orip ichiwamaan Malatsai kita amilayap to sa pakalamad no tapang 我们一起领受上主的祝福 Nanay mararit ay ratamonan ko sa pakalamad no tapang si Yesus Kristus Ato taramanay ulah no wama akawas Ato nibikapot no fangzay atingo itamonan amamin Anini tay laos Amen 你目斗给他，我们一起来默祷。
luto o hokok no kyokai. Sakat saya hokok sarikaka. Pakani to na lifong saka pahanhan ko lehai no kyokai no mita. 因为疫情的关系，教会的礼拜暂停。Pahanhan ko lehai no mita tanga sa itini saka lima afula saka tsai rumiat. Saka tunia pina-pina lipai nanay tuluan ita nunini sa pedehai kami mitaong tu kawas itini luma no paitemak. 因为教会的礼拜暂停到5月1号，盼望我们就靠着借着这个礼拜的资料还有影片，我们一起来敬拜上帝。Saka tusa o hokok da zua pahanhan ko lehai nika nanay o nan ulah no falu zua ita ami pasaka tu kingking ami lama tu tayar no kyokai nanay o kingking no mitai paharat ko lehai tini saka tsai tangasa saka lima mitirilai rumiat tani hanit patani hantai tini kyokai pafri to matayarai ji amunan saka turu hokok no mita. O sakat sa ka sa silunga kita to donini alifong anu masalah kita tara itsua itsai kaca nanay mamaharatang no mita ji sa tapo no to ngoyos anu mitsumur kita to itini itsua ay patiamay atau lumai tiritan ita kungangan atau fangko no tingwa no mita. 第3个报告就是为了降低我们染疫的风险，希望我们出入都需要戴口罩，进行实名制让我们能够避开彼此传染的，降低这样的一个风险。Sakasepat hokok kita ucolo atau hijuji anu cira ini pilihan sakanem pitiritan rumiat rasaya ilaku kaiki nomita nanai patala kita tu faluzo amatsai ladisai tu tayar no kyokai 本周六4月23号 晚上我们召开长执会议请我们的长执一同预备心。Tahini ko lehai numita nanay mapalamer no kawas kita。愿上帝祝福我们平安。